Aya kina nezaria Mirafa tanze pasi aria katurebe shata Igitego cyambere cya Police FC uyu musore Songaizayi atsinze igitego cye cyambere Songaizayi anaingia kambani kuandika bao lake la 5 katika Azam Rwanda Premier League. Hili ni bao lake la 5 kijana amelifunga. Mpira umeminwa vizuri pale na Mirafa. Halafu Micho akatoa pasi. Ikawa ni pasi yake ya goli. Micho ameshatoa pasi ya goli, hiyo ni pasi ya pili. Fada Tanzania imbere Benedata Janvier atanze mpira kwa Kalanda Frank atanze mpira goal! Jimmy Mbaraga atsinze igitego cyo kwishura, kikaba ari cyo gitego cye cya mbere atsinze muri Azam Rwanda Premier League. Counter attack nzuri sana, mpira umetokea nyuma. Janvier Benedata akatoa pasi, Kalanda akatoa pasi kwa mwenzake Jimmy Mbaraga, halafu akaweka kimiani. Jimmy Mbaraga bila wasiwasi amechungulia nyavu, power sana kabisa. Polisi moja AS Kigali moja. Hapa wanacheza hapa wakishangilia bao lao. Janvier shaka kora kanuka ubwenge, mpira kwa Titi kebya kana ariko Iveragarura Saibadi baramwaka Fadara ufite tanga ku ruhande katurebe shata gol maridadi kabisa, anafunga bao maridadi. Musare Ndayisaba Hamidu urakuru tambi rukaze cyane, igitego cyiza cyane. Musore ufite ibitego bitatu, iki kikakiwe igitego cya 4, shati rikomeye cyane, bao nzuri sana. Kijana huyu anaingia kambani, ni goli lake la 4 katika Azam Rwanda Premier League. Tazama jinsi alivyotoa cross pale, pira akashindwa kumimina vizuri. Unazungumziaje? Igitego cyiza cyane. Nibyo ni igitego cyiza, ishuti rikomeye cyane. Umusore Hamidu arekuye kuri passe nziza ya Fuad Ndayisenga, gira ngo Romayo match itambutse batsinda Kirehe. Hamidu niwe twavuga ko wari wafashije ikipe ya AS Kigali cyane, atsinda igitego ndetse atanga na assist ebyiri. Uyu munsi rero nanone ubona ko ni ubahaye igitego cyo kubashyira imbere. Anatoa pembeni Mirafa, Saibari pembeni, Micho anamwacha hivi, mimi na mtonge piga gol! Anaingia kambani nambari 4 mkongoni, mtoto kutoka Gisenyi huyu Majengo huko, anaitwa Nisaimana Mirafa. Baada ya kugangiana na wenzake, mpira ulimkuta akisimama peke yake, ilimiminwa cross mtungi fresh kabisa ndani ya 18, ikamkuta kijana na simama fresh na kuweka mpira kambani. Kuri decoder Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.